right now we are in Bordi, tang la poe Bordi ma. Te ka ne ship Bordi ka long sa hon ma. Ne bisno kom lagi. Kemudian em lagi job deh ma. La job le te yang pala. Te ban mangin ram deh kala job pun. Te job ma. Ada selaling ila persang te man lek ban. Yala emo ya ta ka thong dungi. Te sipang ila poe te ban yo bisna service kane ka scooty. Let's go. So welcome back my YouTube family. Aku nak borok film. I hope kopi ya biang ya bit ya mo saya kelanyi. Saya akan ada sending kong juga bangawan akan ada YouTube channel. Makanya YouTube channel juga kada ban kumai. Dan mensuak lah don teng ke YouTube channel juga. Kaba sesna ada Hindi. Ada ya. Mensuak don teng ke YouTube channel masih ada Hindi teman ta. Masih pada kasih, jika kami akan dikasih pengantaran balik pada kasih ngambil vlogging deh. Dengan saya lihat pada Hindi, tolong dari Hindi kalau kamu suki, yang mentah kasih pada kalau kami akan tinggal balik bang ngambil vlogging. Yang mentah at least nggak try mau, malah kasih balik. Alat saya lihat Hindi long bang nanti nggak so mau lihat kasih Hindi long kamu. So bang nak tinggal jong mau. Saya hope punya support ya mentah. Yang mentah ini istri cakap somer, milisnya kan agak skuti. Isna kan dekat skuti mentalong milik servicing mau balik performance kendit balik ba lasai kan non ke event hati abor bong banele slow and steady race mano bala ban slam tak ba har mano bala banyak suki bah mo itu gila banyak ke price kumbala batai hatu notice mo tinggi i kata ke notice tinggi perkat Malaysia tesha abor bong lasai dan lasai ke blog sensoi i yang mentang lek kendit so motor vlogging i kesepet depi enjoy ingin isna balik servicing kan ya ka scooty lang pun EP. So let's go baby. So mentamo ngilaya nana napo nana ke area ka best ini baik ka pot helmet re bali yung basit palat te so pong spang ceno te amlele to kata dia baik and ka scooty ba ibang ma ka bagarteng ga entok kumal asy pawa si silong si ide si silong le kam mot kam lero bromo se kasun beneng ro kabala ler kabala bang ma la tiang ma pe oh kajing shit mentar ngir kabala palat ma right now we are in Bordi, lagi lah poe Bordi mah. Jika ne ship na Bordi kalong sebab apa tu ship kita sebab ini bilai mana tak tu ship na Bordi kalau asu harus sebab apa jadi ship balik bang. Kalong sebab apa jadi ship na Bordi sebab kasihan orang ni. Syata sa bong juga nak suki lah saya begini le kata ka race slow and steady race kamade bengi habis suki ada mana poe ka jingjo I hope begini job ema gin le dem dek ema sulai begini le gin gram dia banyak job ikan le deh at least dengan job ro tang yo participate ro lang akam singan kam sohun mo ne bisno kom lagi kemudian em lagi job deh mo, job le deh yang pala, deh ban mangin ram deh kalau apa job isu bon, deh job lah amle deh mo, ada selaling ila persang deh ban lek ban, yala emo ya tak thong dungi, deh sipang ila poe hati ban yo bisna service kane gas scooty, let's go. Break ne? Deh gas scooty ada bisna tambah dialog bat sane mo, sane bat sate shawero, deh kakam ring video kami ore.
lek kemna boleh labang ya tangannya deh. Isong ang teh di dekat syai yang teh. Jadi syai dialog telah. Kelihatan mah kayak beri manglek ini hitam nu ge. Teh supit nantang basyat na tayar kini kersoi perlok bait betiang. Guys, we are now in 16 mile. So now we are going to Borneo, and from Borneo we will go to Nongpo at all, I think. So the angle I don't know. What's the angle? Hope on. Traffic. There's a lot of traffic over here on 15 mile because the auto is so many. Mana sana mo? Wanna be your Nga penan na vlog sa nem ta kana por kaya I hope manyo man ay vlog sa Villa Siay bangile ka to event bangile sti sa po hormong stay mo bangile to ka slow and steady race te mental aman change el filter hai tang pit so kana hindi soy kamno macam mana kira ka ba nang beng el filter clean em ta clean shi ema balong tu throttle body banyo bhaga tu performance sendit like nim miss ka nega scooty ma bisa lek khabat na betul siapa off road na ada boleh pending sebentar cari char chuneng mai kamai lah sini